Bakaua barani ya memba ba factory chia Baranga na Nduluma Nandi ni bachokerete Kimiru kiri gutwa kawa kao karia kaiyirwe mieri mikai ithiri baugite ni baringire ripoti kiri maabisa ba borithi na ndoa nyingi chia ukaria indi guti utethio bomba kwamukira kiri gutwa kawa gaka ara Nandi betite kiri akurubanjuri ncheke kienda gukurukira Kimiru na njira ya kwithia ngere bomba kugwata mbaba gaka kao ni bakuromba Nandi thirikari ukaria kiri factory taiji kenda gutiga kuthangikia arimi mukiri wa mithika na report. Tariki 30 mweri umwanja factory kawa Baranga ondine karamati ganisti ni aunirwe na yaiwa kawa kankurukie milioni 4 na kinyanyume kuringa riboti ko polisi mwankatha yote werubwa koneka kwa kawaka kana kinya baraba kaiyere ontobo chukumerete arimi na atongeria kuyukia matale ya Kimiru na rakurubanjuri nteke by the tingere tokone karama ngareti factory itwaire turethirwa ni antu theri twathaikwa na twakunikwa kinya kanua kongwa karaigirwa magunia na ukurwa maio na baruta kwa baita koka kuluke milioni nyo chamani kuwa na nende batu takoburithi twaringa report twaria tugeta utetwa no tutethio tukoda kiwa by the way ndari batu ito ibengere Virunjori ando bagichumiria turi chamana nene kawa tabo arimi barabara barene kawa ibawire biraba kwenda ni mwambo uyite kawa ko aithirungere na kuende ibondu turi antu ko ruari twatene atongori bakawa na kurubanjuri ncheke kenda mwambo uyire kawa aomba kwithirwa ngere alafu factory ngi Ndulumanio ibetete siro kuona githa kawa kaiko baita baita thikingi na baukuma lakini bagita kawa ikarika ibita kuwende kinya mambo uitere thikingi ya Nduluma kinya weru ari agwithirwo ngere au utebwo kawa kamenya kama tuku ni ngari ina metho neithiro ti urona neitha kawa na itira chala kawa kara number 1 baikira baita nako na kaurutherua kinya nture uti muntu kuwa kuona itumi na kira kiongwa kirigeri kumania kiongwa na ki na kiongwa tumbo chulunga mwaka myake libatira tura nuntu ibakwirwa kinyora wonere ngari kanora waitira rona ngari itite kanora bangire utema bikenge ikutho biele kenda bengano na bokenda bona kwarukira kinya waithirwa ngere agara kuwa bara baitire bakturira nio baraita ichunji biele kenda bona uturira bengano abo no te wauire nwe au bona hende bakuma kenjori ncheke nontonio yura chende muntu oro awa kaura njori ncheke uracha bakuma kenjori ncheke kende uria sababu njori ncheke nyo sababu kwithia ngere mbeweke yana bake barachiere na ari okwa bake barabara na bara baitire barona bake kwithia ibonere bonde ni ligo bonde bakathuka na bono bathuki nende njori ncheke tukuthiria mukondo wetu uri ara ngere katwitete kuthiria mukondo ngere wakuona rake yakauga ini ndo aitire na kaua njori ncheke ni jotala mbo ya mutethia nabuo akaichitha ningai yeke no kobo kona antu baikuya arimi amwe na atongeria banende barombete thirikari utira kwinokaria bokwana ki factory cia kaua kenda kurieria makarika ya wamba boko ayara yaithirite yaita na mbere nende na wikira arimi asara cia kaita wa kaita kaua kakaratua na kibanga na muthimbo nende muntu bunduki yake yamenya ko ya kaua nibeire bawata muntu bathaika bakura kinya mayo na nondo kithana ari abunduki menya kiringa no antu bakaibwa ibonto tokuwa kinya muntu sakurete kindiki na bweri utethia kaua kanenkanira sakurete kinya askari umwe kuo akaithaira akaritie na bweri kuiberwa meru kio akona kaua kakwoyo ana na gatikwondwa na antu nikibanga bakaritie abo namba bau bakuya no bari na pisto kana bakaya bunduki ino amuona no ko karuka lakini oronga muichithela na bunduki mina muratha kana miringa antu aba ntere baibwe ibonto tukuromba kindiki atiri na tethie meru anenkanire sakurete no muntu umwe kana oyo umwe kinya kuma factory aita turino yonto baraba Rwanda ba turino bangambe aturinwe aithira karitie kaua
arutani uturina andikiri bunduki akaendelea thirikari ya mwabunduki. Minister wa security Kithure Kindiki atuwe askari bokora chakawa para beri tuwe tuna anti coffee theft tuwe na askari botukaria kawa kinya kombikana bagiro factory ni chetu kwithe factory yetu ina kambi ya antu ya askari baba tukaria kawa getu kenda arimi bamba kwithe kawa kawa ka secure. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.